Medafo me mawakwaba ede by Emergency Ghana TV so me bibia happy new year. Ye da twede amponyankopon si wa ma afifufo nso aba betu ya gusu eti inkwemu inkofo bebre na ekọ ha mo ebumu efimu na se ye gusu ti asedia na ye se asidankuto na ye de matwede amponyankopon enenso yasanso abepiemu ewo SOMPA TV na enenkoma ababepiemu ewa hase no abayiwe bi de nasem abedana na ya ewo SOMPA TV na nsema abayiwa no eka no medofo utie mu nsema broken heart ni bi wo hono ma ano ehye ano edin broken heart etimi ma oba na se bema eye nyama ende broken heart abepiemu ewa hase na abayiwe ya asema oka no yesre papafo no nso ebi mu nso eye nyama nti story we yebeko ni akwakotie mu nsem aba yeba na maba beje waje nche e de afa asemu ehu nti yenko tie video no emu asisia yeba na de bibia atwa subscribe na like na for comment eba comment section as yenko nenko hwe video papa na say wani mu da ho papa nani mu ayese KF TV no awon fe ewie yi your friend saying but your friend Rebecca what didn't feel saying but you're more 21 years Sunny our city was from her the menya sure so problem but you're more problem but we are how na say na oswin but you're me papa na me de na ba wo papa wo but wo papa wo but now papa wo de bone be no aye but you're shey e na oni me mama so ejai wo papa wo enhwe wo e na oni wo maame ejai ye fo kira wase mu kira ye na ye nte wase ye pacho me ma first na me maame ne me papa e na tibom e na me nim de e baaye na opame me papa opame me maame nti opame me maame no na me de ene de me nim no mo say me papa nti one day na papa bi baaye say me papa say yem blan obechim nti one day na papa bi baaye say me papa say yem blan obehye nti yesi yo ya nti ye nya yekọ papa onfi ye onte aduane mai nti mia na me boti kakran na me dia hwe me nua so ba ko wo SS on hwe no mia na me yeti kakran na me dia hwe no nti me wo ha na ye frɛ me say me ma me oyare serious ba na me ni ma dia ye no nti me ko do yo si ni yem na me say ende ni yem dia meto yem drama nti meto yem drama nda yo funu yare aduro aha de o ka yem aduro de e besere wo yo funu yare aduro na meto man nti me sanko spinters na me bo biti ama na me wie ye nti me ko to aso enumre no mo frɛ me say yare no ma ye serious ba me nti me anko da de na me say me pa omo cho omo hwe no na nya me bo ochina me ba be hwe no me ba na na ontumi ndidi e ma me fo bi wo area no mo bo an kakran ti mi na me nim de no na me frɛ nipa ba ko bi ofiri me ma me ko mo na osi ye frɛ ni papa no osi ye mbe fa no emba ni ko ye ko ya sa ye se kidney na say e na secondly so na adwen moja betai me say almost 5 years no wa adwen santi yare no nti sometime me na me ma me tiwa oye no abnormal ba na me nim ade ye no nti almost na adwen so asay ena ni BP akosho nti me ko okra oxygen ye di scene so jaina o papa jain no na akwafa mental agony ni kidney asay ni moje ejina tirimu enyina aba o kasa yemu no bibi efa madwene mu na o kase 5000 b which is 1000 so say 5 which is 5000 new currency why na request na why na dem ahwan pacho me bisa asem no me bisa me mama say o request sa 5000 efri wo papa ho efri papa ayem so mo ko wajo mo ko ba na kire say o mama na o papa ware no manso ba mu enti manso o mutena as o papa anya o mama ho ade wone ne wo sen
kasa ya na kyerɛ sɛ papa ne de abufuo ɛna ejai na yere no pam no kra free baabi ɔmo yɛ den ɛhɔ no nya afei ne yɛkɔbusa sɛ maame ne yɛ den sese nkura ahwɛ na dɛm yi maame kuro ya so dabre mu nye nti sɛ papa na ɛwɔ sɛ yɛbisa ne nsɛm bi ne yɛhunu because nsɛm ne bi wɔ hɔ a na adan ti na wo maame ma no na ayɛ panyin pacho emi na me panyin nti dodoɔ sɛ na di wachi pacho yɛ ɔmo yɛ 3 me ka ho afɔ ti wan kasa school wa kwa aduru sɛn pacho me kɔ do form 2 menti me an JHS and ISS JHS abaya kama sei na mo papa no wose die nti no no de wose won hwɛ mo the last time ye meet say the na de na ekɔ no nti me kɔ friend penifo say ɔmo mbebisa ne say ade me bi ya ye bɔne bi nti ye kɔ ye no o say me sorry a me sha ade short me nda 8 o'clock me say me nda 8 o'clock say something bi be bɔne ti a on bon ye ntem nti say me gina tini so a eboma no kika nsɛm bi o papa say wo hyɛ ntare ntientia ena menda 8 o'clock say metimi ada 8 o'clock wo hyɛ ntare ntientia ne de na sɛ wo meda ntem nso oh medan meba eno ne kwan do papa de ebo wo a wo gina so a won hwe wo won kwa na won hwe wo na mo amoto aso nyina menua me wonua keto me pese ye nkomonisi so enti wo die ye a wan hwe wo because wo hyɛ ntare tietia wo mafie ma medan ntem de odi wachi no die enti no so won hwe no wadi mfie sɛn ono o 19 nti ono so die enti no won hwe no eno de minimo si ombechia no ono no mechia no ena de odi 19 years ni na chi no wadi sɛn pacho no 14 say 15 years nti yɛmfa say 15 years no no so boy bɔne bɛn pacho no de oni ha o kumase oni ne boy neti 15 years no pacho manka hwɛ yɛkɔ wo nkwada ne bawia me ho ade a meti we ye punishment mame se wawo ba na wuntimi nhwe akwada no enkrofo odigi wuntimi sponsor Obama ne ndibi enkrofo ohye na abrampa wuntimi sponsor Obama ne nhye bi krofo okoba wuntimi na ne wo ye den eno ne ya mimi opinion because ayade anke bema mawura aye den aho nanso ya hu kire yi mu nyina no ye de yese dodo a wododo ne de yese yen wo ntrendore sempo ano amnua ya ye wood mo mo tre sempo ano anwea ye nim ska kora de kwa kwahwe sampo ano anwea koro ya nwene maame baako empratwe okwatwen ye no meme de mintimi ntina afidi kase we so nkase eye mistake maame baako empratwe okwatwen ye no akwatwen nkora ma akoma nso aba mienu awu akanum enum na aka ne nso so a bema no oni reason bia ne nso so ono de wonhwe ma Kelvin mu meti papa na ho mama ye ne afie emusa no ene ama short wa sister ye na o hyehyɛ enu nti no so ono de wontimi enhwe ba no omra no mekere yen papafo no bia ebedru Mother's Day ni ede towuro kokko edi abremu fie se monye fa mpepa mo ho na mu bube fu se maamefo na atu nkwada afutu bone mo matoto wuro se de bia ameka se me se ye mpotamu wa na obi to ye cheku lakema ede koma ne papa se onye de bi osori a wonyi bi nkata na adwene so se ya na hyase se nkura maako enum na aka no omo so abra bo besai because of odien se be ma bi wo a o excuse se ono de won hweba me ba mu ade enti me hwe no me yira me kofa no no nye me hwe no me ba odi sei no no sei no enti me hwe no the moment ade obi aba wiase ne de ayese therefore guarantee o for life o hwe nipa na kopim se ono so benyini na waso na adwebo enti de bia ye ba betena o man mu a ye be wo nkwada na o mo ne nam street mu ne enya agama ne hwe o mo de bia na be yesa yensa aka no yeguso aye me za champon sen enenso yaji ye ni so ana ya ai we de ententem na na yayi blow de ahwe apantan se yen hweba ana ya me dan se mechia etiefo ne ahwefo nyina nana ya asemu ya akola ya asemu ya wo kamera ho pa ya mera ho in the sense se sebe emma yenyimi yo nana ya yenyimi ye wo hwe akola ya oto ya ne maame ho be ye fe papa emma yenyimi yo demo ade bi na ya ye frɛ no odo no eni abotre eni se ye wo emre edi etwen ewo ne ma bi hunti no
ya na emema afaye saa obebie ni wa enemi sinipi obebie ni wa ya na ya wajimi binto sabi wajimi se woni be ma be wo nan aya ye ne ho ade obebie ni ho obebia pese be ma ye ne ho ade no ne tra ebobra nanso so mema ni mu binomo omuti mu odin ankasa kayinke no omo dada ema no oh me yo ho ade oh wuwe ya me yo ho ade oh ena adwuma na anye yie ena me ka se bia sei na je se nani be ba no so no wa wo nan wo ba ya watimi adwene ama wanya adwemu haw be ma ho no emu ya na odo be ma no no sentia no ote be ma no oni be ma ne bobra do empra wanya no wade so oni be ma ne bobra ka be ma ne ko nya sa 5000 no emfa kwa e ma no na mini bebe yo mufiri ena me fence minni mo amamre na SOMPA say be ma wo ye oba say enkoda ensia emienu awu aka ennan akoda wo say obotire etibon so obi anim say etie no obi ebinim de 2 days kra na ebo ebinim de 1 day no na de be sapa obeta say se be wasoro na wasay a nana ya wo ye teacher na say ye tie na ya de ani wo hwe na akora we wasay a wo hwe na po hu say wasay what you say na wo botire e de eboa ehwe wonuanom enti omo tie nwie ya ontumi enna papai ma me ne ho hinti no awo ko no bi ufra ya wo ta ma me ne tino wo de ni nyina boni bi ani wo hatred wo na ade ba ko nso ya ye hwe ni ye ni se wo ye bia ma ne so se sa kwasie bo na bebu ema de bia meka me se ye de ye kwa ye bosom ne de nam mama ka se me yo Kristo ni na meka bosom a me tinia meka na se na ya wo so ti ase ye kwa ye bosom na ye de nam enu ti no be ye bia no awie ye no be ma ensu ye wama mami friends wabodam ama ne ma watu wama sarama nana ya papa no o me pass bebe bi enkamfa nkyere ye enye da na obebu e ma akwase wo se 2026 emma so ma nyina ye sebe ye no be du afidie so ba Mr. Champion enkomo aye boyi on the more serious note yenuanom ma ni bi emma wo mu tirimu nya den wa wo ho kakra apart from that nana ya obo honom a ne wi ase otre no obo tenisi apa obenye se ye fie sanate na wa fa ho adwene obo tre obenye fa ho adwene na one tension se enyi obi aso so na sa ho ahwan no family planning no friends wo pe baby one ma okoye family planning kwa wo se enye enko siebu ye mema ni bu on se condom o so onche wo pe enyi nka nyi what you say mema ni bu ma no akwasia se binya me nyina no mda wa ya wo mu kro no fo mo a wo mo ni je ya no mo ewe kwa ko tim obebi ono no okru da kwa na so ne mpenda ne we wo ni tim enam kwasiebu nti obefo be we kwa bian kwampo wo ma obi ni ma sabi nana ya yanka no kre ye nyimi ye ne mo ade bi na ye wo abadaye no ade bi na ye dwe kwa akiri ma me se ye dwe kwa akiri enti na mema no na nka ye na nko ye enti enne no youth na ye o maba no ekwa bi so no ne o mo ye do so no wo mo so nko so nye you do me I do you a man so won se bobu bu o ma me no kwase to mo so no wo mo enta ono mo you do me I do you se na emanaba enne emema ne pe emma papa aware wo mo wo de ma papa e ba wi ase no be pe emma papa aware wo mo so mo ma me Mr. Set yes wakate no nana ya mpene maye ni America ni se ye pesi ye tie nasem no wanya abotra ma ye ntie nasem a yenso ye be ni chinchina atwan because entimi nkoba se papa wo de obema da wa hen mu be kwa akoko ankwada de aba asase so na watena ba bia dwodwo wa bodwesem se wo de wo hwa be nye ye efie ha de sansem ne yenso so wo ye bema wo ma me pa achawo hwe wo ma for any reason what na se na hunu say what suspect Oyere ya na oba kra on ne wo ise nkwada ne nya oba the other option e DNA so far as wontimi nkonko ye DNA no me pa achawo entina se na ndwodwo obodwe se won ka se sika ni ho wo de nkwada na ba no e compulsory se wo se wo hwe wo mo so nyini e be ye mpanyi pa enye se awia kataban ye na man ya na ye de bag isiesie no enkwada bia ye kwo wo mo asabi wo mo anya hwesofo sa nkwada no nene wo mu wiawia ya ye da ne ye ni ba ko tete woni ade enti Mr. Set no wote ye nka e ye better be ye better ma no wo ye electrician
Eni na de light be kiki na wi akata ban. Nana ya. We be so ya popular kakra. Yo. Nana ya me no ensie no. Abaya we say when you 21 years. When he said papa be hwe ni pie. Sa. When you aketwa no kura no when you 15 years no. Abrabo mo ya diama ni nti wa be kuma se ba me ne plan enete. Won say watu akwatena bema. Akwasa de o ma me ye no. Community watu akwatena bema so. Na wo feel say onyankopon wo papa no ya wo ti ase na wo didi ya wo da no. Nyankopon e de becho akwa no anye ne ye die. But e ya wo responsibility ya wanye no. E na ama akwa no akwakọ ese. Me Mr. Champion ade ba ko o me ho ne say ya wo akora beto ho. Na se obi nya reason bi say no enti me no minti me hwe na me sa ade no matter say ne akora ne titie bia ya responsibility enye yen responsibility e wase wo hwe wo ba na waka say me ba hwe mini skirt me ba pia wo mafie 8 pm enti no me hwe na papa na wase odam nana ya akwada na wutimi hwe wo mu me papa 55 obi akọ ni secondary school se se ya me no ka se obi a wo tiase bia we say champion say asa aka papa no ala no ya wa Mr. Set yama wa ha yes ete say Mr. Set me pa cha wa ete say oh nyankopon adumo ye da awrade ase me pa cha me din de nana ya ase wa me ye adwuma e wo sompa kasa fidie so wo kumase na enkomo aba beto yensre so awi akata ban wo ba Rebecca minim se wonim Rebecca o se wo kan o ma ho se wo ba bi de Rebecca oten a Rebecca mo se wa hunu de a ene Rebecca e de asema ba bedan yense eya wo Mr. Set oten ne wo ba po akofa no woni na gyaye a sa bre nkwada ne ho akam omo se ehwe emma wo nhwe wo mo ama omo ani aye omo ya ama bi mpo etu akwa dan ma bi 15 years ni bi krampo yes what be ma bi ewo wo kan na mse akwada na nkwada abadie ebi mo ho a chese adene da omo tirim bia na anim gwase entema bi na o pede afra wo enti me mo akwanya me afra wo na sensem yi wo wo nchire mu a fa boyen me pa cha okuma se na me kasa free Kumase. Me pacha wine. And Rebecca ba Kumase. Ah Rebecca o Kumase sisi eh. O Kumase. Me pacha ai. Oda wase. Sama wone se. Me show ni school. Yamena ko complex, so what the complex da. Okay. Wona Abrabon di ya tena mi so membam do so mu jina de pa. Na mane ni school. Yes, so no ka che teacher no say. Me hwe ni bibia o. No wana teacher no say ta exam say one be twere na mi ha. Obi a me man is call school no we no. Answer teacher no ka kire mi say o ko jina street. And office sika. Into one by school. Into exam someone. You over school point to catch them say or that be ma ho. It's how. Obi a me man chop money man lolo say they could see. I said that your baby in ranko in try. Or sa ko nyu me a me ko pin tam owo ye. Wan bom na man dey say. They must see another must see. And obai meneno ko abo me bra wo China business meneno ko shiri o ni sika ne pe na we dey man tell them man China business na it different but asamba me ha afisa meneno ka so we dey a mama me dan every baby order o ye chiri ni le ya le me dan ko mo fo ma say down mo nam se saa ni ya ko ko na mi ni tin na mi ni de ko mi tira de o mu tira mi be so mi na ko school mi so o fi ni do ka be mi ni school ni o mi so anko eni no ma me no na mi se saa and this I mean well about
Meaning the be or the visa we, Yasu Mamma Yara, Master Berman Park President. Now we shall be Kanaman Kano Ocean Mame, me well about, or not one comes so baby. She's always that friendly, with a summer or Yo, Mr. Oten, ye da CP, me a crash so, me din ba ko pa e shada ke me dan krata so, e de belendo Oten. Enti me de Oten, said ya won so ukura Oten ya. Enkomo e ma ye mogo ho. Wo ba ne kwa do ode bo no, kire se won hwe no, ene wono mo aka no. No kwase, enkomo a me pa cha wo mama no si ya nke beboa ye nyina. Enkomo a wo ba ni ye boyi. Wo so won kire mu kire se wo mai emponye we nko a enye Rebecca yinko a wono ma akro mu di akire krampu mu Rebecca ye nkwara abonensem akwa akwo abra wo papa ade ne ba wi asekura no nim be makro me pa to sese ya nete mo edase me pa cha wo wono ma etoso no won se yenyi Rebecca ni free face mo no kra o 21 a watimi akwa wo be ma ne na we di enfa ne se okunu bebo na kohoma se ne o ma ne nkosua adwuma mpebra bi mu a wo mo masem a 19 bi di so ansa na 15 ene wo mo aka no eja wada wroma no say no any problem I don't say joke up the minimum school we ma dey show school you want say you are man police to abẹ mi no akwọcha na ma no ma mi so ntina nse mi so be me apara na ba mi hu enkwada na omudi so ne yemfa ne say wo last 3 enkwada omudi so no wono mu wonfie sen last one was this one 10 years yani enti me pa cha omiti ya bisa the last time a wuto kokokura akoma empo di otwa to no kora ampo lo twa to do me ho me na me hwe no wana wo hwe no okay any de otwa to on di odi nanim ne nso e de bi nanim ne joka be no na okọ school a odwa ne ko no ma me wo ma pa ne cho so on bla no be ko school so juma no bosua o mama so nte o man kan hwe an kire me de me chance so kuma so otu adwuma that's what I know man me dey na wo yemi I'm willing to take care of them, but one more Panama point. Mr. Oten, ye mama mfa dwa to akakraka bi mfansi wo so dem ha awie yi. Se nka wo betimi anya ye ho akoma na wo nhwe enkwada ne bi eniama omo ye won se awo hwe chese wuni akoma awo betimi am wakoma abubu ama woni wo sansani mesra onya aboto me pacho do bi ebekachi obvious school when I'm in a share architect and I'm in a share tech as architect require board in your money now we better know how to on we wo ba be ki otimani mi papa onu wi into my boy no start to my boy na for example na chese akwada be ki awo no kura no na chese be ma no kura no wo he man take me time in you Jala Pada City and then in there and me Campo Pando it's in Satano it's not you know because I plan with the mom you must have chance no anka boy you can this your baby okay who break also again na almost all you know me part me sorry and I say daddy look on your almost say we are no almost party ni nyoma German pen no mo ye. Enti lejoni asantini ye teteme. Enti ni be bia me sure say omo pesa ade no. Ejate me pa cha mate wase wo ya me papa prekope mesra o. Oh David ni ni die. Subano pitande ni die. Me pa cha tie me na me si. David. Mo kwa na me ka cha no. Na che se ka me ka dia wuti. Ukabeka nte minimum. Police na say ya nkameka nte minimum. That's all. Enti me pa cha wonu ma eto aso no ehun komo na nkampesa me ni ubue eno nso wuntie. Oh, don't trust him na we take it. Because omo ko be bia aseja. Ma me no be wi ase no. Me no well about. Oh, that say ma chio so me ba. Who say eja who say oman bia mremu no.
Sebema any oba wa eye wo hye any asodie da wonu mu mienu so say kwan bia sankwada ne twituo sankwada ne yeden eye awofo na sede say wonu mu betina say ahwa wonu mu ma kwan bia so Mami dia owo kumasi ayetore oye eduma bisano this young one ma send 200 this oye eduma because me I work on the last time wo may wo de wo ma musika no mami date no ana mami year no the last time mama wonu musika this last year the day my am performing chatra December year twa mo di bronya ya Obi bronya do ma send 200 na say na de wo kuma say na send ni 200 eja omo ma ka na ya dey Eba no owo mi answer owo mi fie obi ameda ma ye dan amomo oboda ho me money sita na Mr. Oten and someone wey wo bo mi no kwasam ne say bre bi ade kwadu ebebo obia no obia wo reason e wonyia no say ye ka say ye gina wo reason ne wonyia no ne nko aso a enkora bi ba ebi mu bewu sabra bi no ka say wo ba ba ya wo se wo hie ya akwafa rasta kuku ne na akwa wo akwada che kire ni so a wo te ne dem ha no eye wawa akra ne wura ho enti senka obetimi anya abotre na asem yi se ne sitia because oba akra oni omo wo san kwada nyina yenya ne ntie se wo yade a woda ho asese no chese wanya liver problem kidney problem yesi ja ba akwa wuda no broken heart nti moja akogina ne tirim Mr. Oten Madam mami te be trail Ebi I won't see up here. I don't know never because the minute almost 8 years. When you know, you can win a vision for so I'm going to and I said, okay, and on the call, you put the thing, I will really, but I'm going to be no more so being more. She's our once I am one. And I'm going to say, oh, my books, you go with my car, no, Baba. Other chairman say, and so but those are almost 10 years ago. All kind of sitting in a or 6,000, let me check a man. I don't know one day. And I meet you a come on and say, Papa, Cisia Obano, or bet me other fear because me Civil, or bet you are Miss Village in our mamma or no, Yakame. And one day, not touch everything on power limit. Into the we were one day, and Obana catching some power limited. It's no man 5,000, no my brother. Hey! And I'm a man 5,000, no system in your menu, I'm a thing of French and yes, and I hope of the money. Show mommy answer. Wabana wouldn't I won't quaday. Sorry, that catcher will say, or no, the awadi no nani who be no soon the 5,000. Okay, yan fa no nto nchen na afa Mr. Oten mesrew yan hwe nkwada no kwan ye be fa so wada roma wu asem yi ni na ko ye na me ko so mo ba e ko la ni ko so na mo ata akọ no wa say Mr. Oten me ba o say Mr. Oten tie adi mo da e yan in ka be ka we ba dis awo yi lo ko me na man ono no wa ye oh, switch it off. Wow, Mr. Oten, me pacha. Se no asem no de asi nyina enya asi awie. Ye ne den wada roma. Ye ne den. So that brand no happy because if she no one your ball leg na ye be dan na we pie na we wuru wo. Now I say, on things that so on die, I hear you are on the phone. You walk on with Java Basa. What you say? On that time, the shaman only rules for the sheep. And to show to me that I women are not bread and one. No, that's not to say, oh, if you want me question, that was a year. Young cop, many questions when we can hear. You won't brown. Oh, actually, I'm a couple of my many church and a cataclysm. Yes, brother, punish movie. Now I'm going to go to dinner. Also, one pen, open to Nine dear. One, I joined in. Mr. Oten, ya tu ya udie nyina ase.
Sese nkwana no wonu mu hia support baby omo maame dakora no enye enti sre ne yesre wo say wo mai omo maame no papa na ba me pa cha o mama no nsi kakra kwan ben so ne betimi afa na ne hwe no ebetimi akoyi wadawro ma we need the bat de ye me tedi je yankopon be boaye say omo papa no pa ba eni ma be jene ni mo mi no say ye o ma enti o da mi so abo wa no yale pa program mi ni wonu o yale abo wa me ko so le you want to 10,000 for 1,000 no do can because of community and I'm here at community last time we are not showing up my men papa ni you and also we from some bomba or anything all this is na me for here because my family say me say we young can because this me elder o me mama sorry so all this is na me dey good me mo friend como masisi ya udeta eno ka so papa na ba ama me papa na pa kata no so mi nyama mi so mi sisa mi so mi yala o ko ba mi ye na mi so mi na ko pon bo na mi de bi kaka me sene o se bia kwa me papa na kasa no so ma me na da o ti hospital kra ba ni enti ka be kaka wa ha ni ma ni kana ko be sana ma me o ko wan ka me ni hwe se o so mi sisa so kuma si o Enti Mr. Oten ya mi kamenesi nyina ne se enkwada yi wonom ye wo ma sese kwan ben so ne ye befa ye betimi ahwe wonom se ne ye be ya abrabo no so betimi abobi o me ya wo fo asem a mini problem enu ni nye problem Mr. Oten enu de jai ma yen kwan ya wo befa so ahwe omo sese na se ye adwene ho sisi me no ka se me nya zent ma mi temebu mi saba ko fe na it's going to be but I still am now. You say you come back. Or no one you say this is all you got and the person am one dey na come back and pass do. Na say Mr. Oten wo me si omo da Kiosk mu na ye gusa o say kwan ben so ne ye befa wo mo bebe fia mo ahwe wo ma Mr. Oten wo say wo nsem abuo yi de ne ye beye wada woro ma enbra na ye wo ma when on the pass on the blow mo ase and Mr. Oten me say ye problem ya ye be handle free ha. It's my own one say omo bebe fi don ba bro mo ase na bia da won ti say ma bia bia na mo aboa me na me so awon de kakra me go ma chen se me ba yen ko ye duma wi na yes kakaka na pasa be chi hu I don't plan to fire war but omo mo me fan nti na he de nti da be na onu mo mre no de enko wachi bio Mr. Oten asem bia ebesi no edi ka nti na ba bedwam ne nyina ya hwa akire ya adwene na bibia ye kama nti da be na nkura ne mre fie na onu mo hwe no nkwala ndere be ka wa dada nti na so mo te wo dada bisanu ni no wo lo fi on fi mi ni wo fie sese no yenya ne ntie se enkura ne wo ho de ne nso wonom de da Kiosk mu wadawro ma ba bi a wono kwan ni ho a wonom e ba be se ho nchen kakra e kwa ho eni e be pa cha da ben ye be ne sa ma sundua ba bebe mini problem and sisi akwa so mo mbra mini problem na le se rules e wo fi ono me diso eni e rules no me pa cha ofama ya fidie so ne ye ntronto wo ma me pen na ye ntronto ne ye nya emu adansefo why wo ma me pen na me ntronto oko da bia o da e bia e bi frame wa until for this time member na my ye wo bia won kra ya bobo e ke de try o so wo fi there be anya say for permission if you let me know na say the ojale a o tuche jae ye manage na no dia things no tuchi mu ye nyanko ama no simple Mr. Oten we kra de kenya asemu bia anya sembia oh Mr. Oten we de anya asemu bia me pa chawo nyame ya adoma efiri ne ye ekoi mankura yi mra yenya be wona ye panyi ye nsoso ye be ma ne counseling de efiri fie ha why no aha ye da se mo mama ne yale o so bi kokko sho mo mama o mo ba me mo mu ta no ma ko mo mama wa ko sho mama o ma no so mo mu la any problem mo Mr. Oten nyame nshirawo na me se e bi Oten pa de da so a ho e din Oten wo de Oten pa Mr. Oten nyame nshirawo
and that can come public change. Now, me job is a Mr. Oten Kafra, Uma so na be yo say no na kire say wudi bad time. Yeah, that's it. Mr. Oten Bagel. Na on dey be no okoka. Da bi oka na ye kwa akire ya ka asem na bone tofa. Enkura ne nko na sania papa na ehye no papa nya bibia na wo hwehwe. Maame mfa futu obi ma odem ha nefa. Asem we ko ba bia ni nyina ebeka so ye waja. O papa se bi untimi nkwatwe nkrata embetu ni eko mu nkuno. O papa wo ya ne hwe ye sese wo papa no ebe ya wo ni wunnuanum nyina no mesrɛ mo muntie dia papa yi ka mon kwa so nhwe sa anye ya wa no wo ye ya no tie me afutuo nam de ma no asam na pa fidie so nipa bebre hwe nipa bebre hu eti wo kwa na anya adwuma na wo san ba na wiase nyina hunu se asam na ba ye kama Mr. Oten no wote ase na mokọ ye no anya ye na afa ye oba bia de ni gina na ye de na ye den di America no wate sese ni awo bo kwa adu wo no so bo ne kwa adu obi ani hu evidence eye verbal obi ada na no na ye den e ka sese nipa bebre hu nipa bebre ate mo kono sanya adwuma na watia ye na so na ye nso so ye de ato mframem na de wase ye de ye no no ye de aye den ye de aye no what must ye me say champion brem nana ya won say sene akrebe obebo ni nkro sene papa no si abo ni nkro wotimi won say papa no wo pe discipline ankasa na adeba kwa ya emanti ase enya adwuma me ni fie ode be papa no wo yiri wo fie ana wo ni yiri wo fie wo yiri wo fie enti ayire no akam between enkwada no ene papa no woti ase o kasa papa no o kasa papa na ware foforo papa no wo yiri wo fie papa no akwa so aka wo yiri wo fie enti no wa come between enkwara no ne papa do enti no akwara we say we 21 years wanyini enti no ebi afiade rio na ya wonye ne eti na okokobo na o ma entem na bia say beto onua no nketo a won betimi apra eni ade no so di ne sika e support enti papa ne yire no wono so womra fom honestly emani bi ko aware koto nkoda ya na wo munti omani enhwe ze me se champo ni nyina na sa kwa akoye kasa enti ni nyina na akwakoye te se ye benya papa no after this e wo phone so kra na Abraham pam be na chese akode nso so no ye no mo kasa na ono no onua no miensa no ye hia wo mo pa se nko betia ba se ya wo mo miensa so ye hia wo mo so eso mo pro mo part ansa na step mother no so wa admit wo mo enko ni bo no mo a wo mo so ko fi ko wo mo step mother na mo na mo so enko twekura ama wo ma me ye ka aka ni sana mo ye se mo jai obata ka se da bi ka no ya ba ya hwe ma me nka asem che wo stage na wadrum ye nyina afiri bi mu sa stage we wonte ne ama si bebre gi wunyini asem wa me ken chroto wo ne bo ne date faka ho wunyini a wo bete ne America ne ni a kire wo yi ase what the America no wo de afa ne sa ya abofra wo ya akwada wa ba betom ewi ase yete he ise wuti ya wo ya wonkwa na wote mi amete ya minti bi miti nya me ya wonkwa na aye den eti wo na wonim ne ekoso wo fi one kwan a won so de ekan wo be fa de wadwena to ho ama ne ama akoyedi ama ho ne wanyina nya wasomdwe se kwaya sa papa e chenchina atwan me de me no umu ade eti me hwe ba chenchina me no de bɔ ne ho kwasafo hene no okoba no wanhwe mo a mo kura maboka dia wo kanie ya so mu ofie ha se mo se mo betie dia wo ka monkwa ya ne saa pepepe se mokwa na anya adwuma na afeye wo bibi a ye ne papa na ye den aka what mase ente se nya kasa bium na Abraham pabrem yo nana ya medase pa na ye nche ye chiefo ne ahwefo baby amale di obi aye chia no ye mana finsha paso so nana ya hwe abrabọ na ye bo no se wa menya papa bi obete wase a wa brabọ no obene na musa nana ya hwe kwase ebu ne hye ase abra papa ne fa omo maame de bo omo maame no wa fo ba
ene na wo maako se ensia osesen say wo say afi kura de wo say oba na amakwa me ankwa wo de me di nkomo na ba ho we ho ka no ana ya wo du wani fam na do aso tie o enkodansia ti da be na o ka so wo peso koye maame no ade a enti oba na amakwan o kwase abuo ne hyase efiri baabi na awura ne se ne bia mentimi biem enti wo de jame kwan na menko akwa ibe ni di nkomo asem no nyeze bi kura ye fie kwano mo kan ya ebi omutam ti ye o ekopie mo waju anam so mo ye nhihye ma ne se eni oso obeja ne kwa 5000 no nchichem tem se busumi num no de tua sa sika no tua se no atua se no nana ya media masam nyina ne se woni maame ne na anya enkura ne nimbi enei me kama papa na tia se o tia se enkura ya se ya papa na mo ma se ye Semi akra 21 years and they what year book 7 get ya woje so obi what year me kazo onye obi ma na ene ne na maniska aduane ni obenya bi onu re wanya bi se wo dwini se wanya bi atwam o dwini se ninuanom ya papa ya ja wo mu wo baabi kama wote kiosum na nkra yite eti sabi mantamu ba ko so na munyina mu wo eti nkra ni di se ba fidie so e ma de nhihye ya ba nta na wawe o se yeso ya tworo edi enti na o se komasa sabi woni maami tematimi ate ama maami etimi akonya adwurum hawo yade emoja akota ni trifa se moti ana na moti asumdwem a nana yankasa asem ebesi emema na sabi wo mo wo a no mayi wo mani ana oba na ya misenti menhwa nkra no enei omunya saade no omunyai eyanim grass se Abraham pa me de me say ema no mo mutirimu nya den oh nana ya de asem a nana ya tietie emani mo mutirimu nya den wa wo ho nana ya tie me sa yi dade omri che omo se I was finding wo de mi cheche wa mo wa na Abraham patie onsu tie me ye oba antimi nim ni America una wunim ne se o so omo ema etie me nso di America no wo mo tie ase se wo ye oba wo be wo decision efri ha wo body no wona onim ni a wo be ye no ye the family planning to nchen a ni nyina efri oba wa ha be ma ya akwofa no maami obetimi abetira akonwa yi maka kire yen se wo wu mienu po na be ma yi ne conduct ye no ye papa na na asem ye wo wu red flags bebre na so oto aso wo awani bebre ewi mienu kra sa afiri mu ye ne ka ene maami hwe ne dabrem ene hwe ne baneti a wo suyi hwe ma o mugu akira ye hwe wo mo 15 years ni so atu akwa akwotena be ma so enti ama etirim ya den wa wo ho a na ye de nana ya wo kan say o mo tie ne befa na de me kan say papa yi enti no ntimi hwe nkra no wo nkra bebrewe gu be ma nya on nekura nyinse nana ya tie o dem bi o de beba o poma de o de ma mo tie mete de America na nana ya wo die sese oba ni tirimu anya den oni watimi ada ho amo ane na wonsia ne enu awu sebi obi na efiri ba bi metu elder wo zo ye elder o kai bible wonnim de tronika sese wo be o so hwe oba obi na metu fu se hwe oba so se na memu ade awo mu ade se nana ya woni ya kan nana ya se de obi de tie obi didi no anwuruma we ne ye mehwe yo we friend kran no mo ntrase edi ase no okay nti ka kwa 15 years betimi afri enkran aba betina kumasi abetina be ma so bemma wakaso wachiwi wechiwi sebi ebi wo obi afie ni nyina e kasa pese kwa mo ma me de mi afaso ni odi e bokwa adunu mankra ne hunu se o mo ma me nye ti se me ne mo nete enti me sere mo munye bokoboko na minti be hwa mo na papa be duru baabi me ye mre na mo so ba be so mu we nye kasa papa e kura so wa ye mre dada wo ye mre wo he se wase nkura ne mebo no se ko ye adwuma se wasi baabi a enkrofo ko ye adwuma bre e be dware wa ye shower eya no waji huska eya se o say electrician wo ye fie eti sebi so ye obi a wo ye mobile sebi akonsa akofo ba so be ware no oba ne bo de ne baba ko bai yes se won de waji na wo hwe no wo fie ho na wa wu moja obegina fidie we so omu ade omu huri wo ana omu medantem sebi akra wusi wo nsu adwuma wo de ne kwa odwane eya de na afi wo hunu tribo eya wo so wo botire diska wusi wo de ne kwa adwuma wo ansua ene ntoatoa bebiri eya de na afi wo hunu tribo na na yenye suku nkwa ne abrabo eti se bia na niti enni emoa no eti obesua adwuma wo so de ne kwa anya yi eya de na afi de otimbo asem ni nyina ne se be ma konyo oba afofora edi ebiom na enu na ye kan won sese papa no sese wo ba ye wanya ni enya de one nkwa na ni besi ada
enti me mate wase me mpesa eno be ye me problem dia me pesa ye me problem ne say papa die enti na won hwe wo ma say ni say saa nkura ne ye say ya mehwe o mo yate nkura ne nko na o mo nko ye se ne awoka na me hwe wo mo na yenya ne ntie wo fi asa wa hwe wo mo eni enkrata ye de be ba de me nim boda na ya de be ko ho me de mesre papa no so elder dia ye besre no man elder ni ndimu enimu sansensem o kan ye na ya nya no nti nkura nan no se ya no mu nyina tie o se obi anye aba o se obi anye aba tinka play oba fofora akoba be kire TV national TV we so abetranse abe kansem ze me papa say what wo majeje mo mfie bebre woni ma mi gya mfinsia num ni ama wadwene ho ama na adwene ho akoka say ni kidney nyina abesai broken heart won dia akofa aba enye no wasa na wo kana awia isi obi akojare be ti bread eti du ba bia ibesre mema ni bi so free so ho so so be ba enkodi ba na kofa ba ba wiase dia sebi e wo se we wasede eye kasa friend kwa no udi o masai o mapro na ya ntentimi ko ba sebi o bagi a wa woni kitu 2024 da yo se wo ko sku ya yese friend kwa ni no mo ntrase he se mu ma me kro de mi afa so no enti se na me pese mo ye na kiosum no mo dana na ya se wasi dan papa wo ho ene o yire atimi dia kiosum no mo dam na no firi asa na yire dada ma mo nye eti kiosum no mo firi na ya se me papa no no free se o ba ne mi a o be kwa akoma ko da kiosum enkran ne mpotemu eye nua kioso enti se papa isi enkran da kiosum to hwe wo mu a asem enyansa be ne wo mu ye be se da se so ase enkran ne mafia ye be wia menkran no ya frɛ se o ye do ma Africa o mu ba no mu be duru na wotwe mienu na se sa na tie dia na ya emra no ho ya na ya be ya se ena me kire se wan pene a me se nkrata de be ma no ebe chen pamphlet mate wase nana ya dia no mbese mu no se mra no ho dia ya na nkampanifo bi etie ya o mu ni mra ni mu no eduru ba bi ni aka asem ze to mframa mu a mu hwehwe yen na mu musa se nkra no mu wei kwa be ne be fa so e be boa wo mu enye sem na mbeti ska ma mu emra ne de mra ne ka no ni ye fa nto papa na nim unya uba 21 years de wapa ho yemfasa 19 years no so apa ho na mienu no otu aba na de no ye de setie na ya akra na nko suku na ze onu azo obedi pa he no a e onde wapa ho na mienu no se ha no ye kese a eye mienu eti na akra na ni abre sabi nkono nko ne kobo tire no ana onya 2 cedis a odim so onu anu ahwe no ho eti kan ne papa hwe mienu na akara akono nko fa asem we mai eti papa no se ofri se we ni di odi na chi no ana asai eti onfo mu ho a mienu ne tie won hwe wo mu na nkran won ha wo mu na ko fa asum jemra medase mame tenase ansa senia ye ka no yesrew manenya adwuma de wo otiri mu nyina sesei no asem we Ghana fo nyina ehwew wo kona wode wo ho esi na no odin wo kono Ghana fo nyina ehwew senia ye ka no yesre kwaya mi enhwe anye ya na afa ye hu nsenka ya ye ne papa no be den ebeka kan wasem daddy no ye wo na ye friend penifo kasa kese o si ye nchia no ampana mi nchia no because the last time me ko bunsuo esi nyoma oba ye no na me cheche ni mu say one man cheche no oya me tie ye me yapa o makume munti since that day me hu ni say after all to aduane ma me nchia no nti ye ba ne sa na papa ne ba ye say ende ye nchia no ne ye nhwa de besie sa pepepe ye nchia na papa ne samba ye say ya mu ye nkola ye kasa munti ene ye si jo ende ye be chia that day ye call ne dem ya me fi so ni ho ma bom san wan fi mo si ye ni papo minua be ma ne ye ne ya because me say ho na ye de call nti nye si ye nchia no me hu ni so ye me papa Mr. Madawe otumi ya me sa me nke bi because me hu ni say me ma me no ya me a ka me fa ni say no mo otumi ya me Mr. Madawe no ya ba ya de bi wenyi we mampanyi one o ma me boti pan me ma me nyi nchini kakra okay achai wo de American trinity ane say yen no ayese ye de camera esi muso amudi kofie no monko ya me enhwe na abai wo mo moti mo mpotem wo mu nyina de o mani behwe
de be kwa akwesi no wo be ka omo nso be ya dansefo abam ne yehunu kwan ya de papa no be fa so wate medafo medase so jibre ma yekohwe video no eba ye tie mu nsem na asemi abayiwe ede baye ne die to me ne die papa no wanya die sometimes no broken homes ede nyama bebre eba because maame ti baby papa ti baby ede ohaw ene bren kola no mimi hu ne se maame ne eye broken heart ena maame ne yario for 5 years wajenya for 5 good years being a parent enye easy o se ebeye wonko a medofo enye easy nti maame no metenase papa because so be hwa kola especially se papa na nhwe kola no kra die no die asem na say kra but sometimes no papa for no do maame ti baby papa ti baby papa for no ebi mu yade ebi mu timi ehwe kola no ti say omo ne omo maame ne yede eti sometimes no papa for no yesi ebi mu nye bat ebi mu so yede eye broken homes say nkola no life so mo ababo nti yesra wo for no sometimes so mu jaya wawea sometimes mu ndwe nkola no ho kakra because story we ababe pie nim e wa ha say no one maame ne yare o maame ne nye bibia na eye no eye broken heart mu nsonsanso na yede abane so na papa no nso me bane so papa na asema o keka no sebi nyanse bi enimu ebeba ne se na papa o se uba ehye ntali ntientia nti as a father ede na ese woye nti wo hwa makura na ahye ntali ntientia na because of say o hye ntali ntientia nti wo se onye de onhwe no eye wo papa no eye wasedie se obeye de obetete akola ni ye even se maame no kwa ntete akola ni ye as a father no you need to discipline the child nti akola no so ye bibi na wompa one ne kasa na emfa eni nti na abaye de ewo ho no na second one excuse God the mama no kra no say second one no mbetia ni nti no enti na onhwe no papa no onhwe mu no onhwe nkola no no njai di oye no onhwe mu no onhwe nkola no nti that is nkola we ni obeka se me bani nkola ti omu bebi omu nkazi fo omu ba asase we so na maya de nkola ya ba asase we so mu wie nso maya waje se mu nhwe nkola na eno so eni hwehe otini bebi jeni hu na mama na ba asase we so na atete o how hwa nkola 21 years abetina fide mu ase again so de no ho efe de wintimi ama akola nwie school ama akola se oboti hwe ne maame papa no wanya de enye mema ni ana etisa but papa we di we gu mema ni mase beba ni se na obewo akola why wadu se onhwe nkola no nti yese papa no onhwe nkola no wo akola ba asase we so a munhwe mu na munhwe nkola no na that omo so mbehwe mo omo behwe mo ti awofo no ye fa asem ntu ye hofo se that akola ni ye na ugina baabi na okeka neti asem anya kopon beede obetua oka isan se akola no wan ye de wanhwe no well your bad ati bi be ma be ba betina so be ware no oho na papa no oho no be kai se mi wo ba bi wo baabi ese me na me be ba beji akola ni tinsa ne ehun kekan ene die obetutu ne ntoma aba ase kama abeje ene die wan kase akola no ma nhwe no en die on kase na opentali tintia dodo nti wawale ase de me meje hwe en die ontimi nkan but si ade wutimi bie wa no kacha akola ne se o sentali nti no untimi nyede unhwe no nti awofo ne yesre se baako na obetimi ahwe na wo baako na hwe no
se mienu na obetimi ahwe na ahwe omo a yesre munwu mienu na mungongo wu miensa ni de keka ho afi de muntimi hwe nkola no na mu de bed na abetu maame no so na se papa no so yesre hwemu nti na yesi hwemu na yi udie hwemu na fa odie nti hwemu na wo odie ba ko na obetimi a wo na hwe no yemfa asemu ntu ye hofo awofo no yesre mu mofa no ye ba asase wesu na nye ye pese ye ba asase we mo ana mo ya ma ya ba asase wesu nti yesre mo ya mo nhwe yen aba mo nhwe yen oh na de bia na me papa nhwe me e na me maame anhwe me e na me papa yese e na me papa yesre e ya adoso yewura 2026 yewura new year mu yempese ye betisa this year de pese eti mema no ma ya ade ma yese yesre mo no nko bia betina ha e na me papa hwe me e na medu se e de na efe ye kanfo mu nso na ye mo de so to de bi nso amonya de papa nti yesre mo monya de papa ma ye wate na mema die ye ne mo a aha e na me de mu ebesi subscribe na like na for commenting so ebe comment section asina me kausa ha egusa ye emergency Ghana TV so edi ameji so ane keche mami SCNC ye besan so edi nshemu ewa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corplandtechnologies.com.